ভুজে সভ্য বেণু শিরসি শিখি পুছং কটিতটে দুকুলৌ নেত্রান্তে সহচরে কটাক্ষং বিদহতে সদা শ্রীমদ বৃন্দাবন লীলা বসতি পরিচয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমে। জগতর নাথ জগন্নাথ সেই কাଳିଆ ଠାକୁର মা ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ମୋର ସମସ୍ତ ସାଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ରୋଗ ଋଣ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମୁକ୍ତି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏହି ନୂତନ 2023 ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2023। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।